Nye nilikana nyumba yakwa yambe ndiaso na ye ya matope ni Robert laka lwathi kama kieta wa wambie kwina ndi na icha ukiatumia wambise kwina na maisha mwana kumeithuka okindwa utoma kweka by creating time na mwana waku eka wethe we mundu ambe kutebya kana kaku I love you tukati kila mwana waku atapwe no wase waku manza I love you mwana osu okesa kwithia ndeko sa gift nuto none wasendo akalea na nde so baluka moko ne mamu maitha nundu free naku free mwana waku aketha free naku Robert you are doomed hauni bosa tani ulikela ni pole mwa ni wote message Yesu muselo twe ukutwelo elabala message ya mubikianesa yue now I love you mwana ni love you mwana ni love you kwanza I love you ni shamba la mawe no I love you inaweza kukangata love you neso kuka ndo ando moka turakire tunena mwana mwana yuka wao avyo kilo vya mao unge angolia ndo wendani ukiakia ndio kiena ndio kiambasi wendani ukineroli kani kwa no kiambasi sieto kwito Newton abati kwa no kiena sieto Newton you ilobi wokangata ilobi no kitana mayand ukito some akuno no kiena mayand na by that time unakuwa ina thina wa school fees na ambaye kalande school for some time so ni nakalangile kwa mayand na neso kuma kwa mayand na neso kusioka skulu neso kusoma na nesa okumina skulu na naso neso kindu cha mbeju kila cha tumie mbe ndienda kuma nzawe nyene wane ngwekala nzawe yiwe na twane tanza with the land of my enemies newane ngwekala nzawe ngewe it's not workable I can't. So it was not that easy. No, with the challenges la roka tukakomana na seko ilo bitoka na koma nona sio tondu koma na ndo alange ina na kasa na sitenye okamba na yenye kuunga ngwe marama abo kama hivyo ama kwa mama wela una challenges sisi akukilo vile challenges ilo ndo akoma na challenges ilo vi wese tinye ngukole nye ni ndo ravie kwa challenges yake no chambe ukalote job like ni wasoma we na papers ndo ina job kekala ngeto nye nilikana nyumba yakwa yambe ndiaso na ye ya matope nekala nini kalite kibira by the way okay ka olondo weka woke ka wau ni sekuko ngatwika oka nindwikite oka kibira na line 7 ngata kitungu bunde lo bini thini asia na sebete yango tavi but God is faithful no nasenga ini mwekeku maisha mawe kalangeto na mekalanga kome cotton na kome ya cotton waya muka kwa choke nundu muthanga ni muthithi ungetha nilikitwendu tondi kilemato twita mutumbele kwitu twita tunini twa brown kwenye mutwita hata kwitu twita mutumbele tinduti lasi ya black teka nduti yu pe nduti tutwa black pe tungitu that tutwa brown like tunena nepa ni mbe wa nduti but no family imwe ngamu tukesi atutavyo ndume mabeta akola ko kama kangeta tulikile kuuma tu you know na ngekome cotton kwa changa mukangeta you see ni kwati yake huo na tata pae maweza kwithamwa inda yuna thama kibira ndithama kibira it was also another story nene kwatie kibalua butchery ni bando town kwaso we Ludhuri Avenue na muthano mwe numite we yani na komania na ndo mambwa
na mambucha ilobi ni mbuketwe ona chama iko no mbuketwe. Na let me tell you one thing. Pia nomona andi nena story numa kona tangu nena ne kwa views. Robert pengo views siesa kwa amount to the pain ni anite ninayo. Ni sausiza commenting mugase ngai maike mundu utese kendo ndekendo tanena na safari pungina ilobi by the way anumata ambisi nye kwanza sima mapapose yao kumbua nundu nirepi ye na mambo na tweka ni conscious na mambo be ebia ni kwate mambo be ebia kana something on this na netwela kibira na pepa ndo pai ni ta dam kibucha ibando chai kingi muno miaka ya 10 tisibeta watanye nundu ni kwate na bikia no miaka bila bundi asyo kange kibira ni kitwa besela na nyela mambo yenye ndiaje igwa ningi ndiaje igwa nye nesie kuka kweso abunandu kwacha msichana nini mundu wambisi ambona twekala nake plot mwambona mandu hospital na thio na itwa na mandu wala twekala na mwitu ngi twekala na senato na itwa nyana bula na buyi na thamaku ndiacio kangi kibere ngi no kio ruma yo na thinge kala ruma ngeto we mundu mabasa muno nega ngutebe roba bala de kwatibwe baloka na maisha mama mundu metha amena ngaiti mundu kake ngone mundu na yu ngukulie mundu anu munde mekika wamini high school yuni ne mini school unende na kwaso nende na kumandhondo nike ndiye ndo sio kokamba ndiye nda kutwika kutegemea ndo rusi nenda ikala life yakwa na hii life yakwa kwikala ni hadi nundu nengusia thano lawe kwitu ngona maisha lame kwitu tita maseo nukuelewa ningu long none ne atete si nyakwa ningu endo support nyakwa ndina mbesa so I had to work hard nyeni ni try taking that college ngesa kwisome yake lakendo you know and I thank God for my story and I thank God for kumbia ibinda yuyo ndena konzobiana na ndo asumo nde na mbanga na misio na komana na sio wenga yakambetea for his own reasons nyeni si I didn't deserve it lakini kwa matei wa make tu akona tunambi so ni wambiyo kwa matei make so yeah I know how it feels ndekalangeto na kome ithango matuko maingi muno ginanda teka mwiso mundu atuma itanda ambia na kitanda nundu natinda ao ndimukula kitanda ke utesa hata na ndikesa uwa ingini uwa cha ngito okukulia nuni ile kutamani mutho mwezo mbebi ati yanenga kinge kinene kitulu yani wakatagwe banga undu kolise nundu mbeki kara kiyiko alafu ila nandi na kiya mama mari yani unako kitanda kotemete undu nikiyeta yu nikitotweka na mabia kuyu najipanga vile utaruka kusurvive neke sababu ya thenola netieta kwitona ndiye ndo sio kakondo kuku so it was not easy ukanane kwa na my miaka yakwa ya adult omunini era hata kigamba lakini matei manga imethira manguete that's all I can say maisha mako methira mena o mwinge nini sileta mondo maletu na mondo mebinya lakini ngai yakaleta nguete na ngwate yete ilina bika mwiso ngona like I cannot take it anymore no na wangwate lela so I have every reason to thank God. Ayo zokingi ukulie nayo walika katika industry ende ni Robert wambe utwini akala kalwathi kama kieta wa wambe kwina ende na icha ukiatumia wambe se kwina na mbise kwina 2017 na ndiye mbise kwina ni mwo initially 2014 from nowhere nokie na kota ni conviction ya nienda ngekwe screening ya cervical cancer na ila na ndiye 2014 nene thio nina cells si cervical cancer at a very early stage which was good for me
na inandie na bebwa ngasioka after 6 months ngethi wa baikendo ngasioka after 6 months ngabebwa ingi so na kwata biashara yesu ya 2014 2015 2016 2017 ombeba wa yebo 2017 yungu ukakwinia no kana banga nengo twawa ibinda yonde na inatiania na the father of my son no kana banga nengo twawa na definitely I would want to have a child kune no kie na thinge ko screen wa ela na screen we na baby we this time ndibebwa machine yandema cervix yanenge infection so you ndo akubibwa kuna na infection isukwandenga a lot of complication and I was really in pain na kulenga ngekala ande drill wa mwingi nyende and why na katika harakati yesu ndo I was in serious pain nione yenga inondo ninguboyete matuko maingi muno umbete kindu kiti strange balawe na ndune sobeta isitu akuneta we nengeto wathi ngwini ende poni bone ni wathi wako ambe alpha na omega wewe ni mwanzo tena wewe ndio mwisho na naende yona kwina na ne kalanga yeso mbosia nesa kotwawo kunaenda kotwawa kwa ile kwiso work marenjisu yeso break neso kwata mwana yetwa it's a long story ngebenu yo ndeka thelo mundi uroba hey wisi gewa ndithelo mundi nundu bena gewa mbingi lakini no tukisa kwitha na part 2 tukato manze kendo tunenge inu yenda part 2 that's a story for another day yeah na you ebinda yesu wainie alpha and omega niwo wathi waku ambe usu niwo wathi wako ambe wa record ya studio iba na rekodi kwa jijile ula Mokongo na shootwa ni mundu witwa Vidonge film TBJ siniwa wathi wako ambe na ino ingi webuweza kuthanisi yunya actually ndi ambe ya kwina ni kuya naye yana iliende na nelo elete with wathi wa purity kateiko aisenda kandi atakana ndiwa na yune akalande na break muno mwane yete na city aisenda kandi atakana ndiwa niende na kwino uyu muno kuliengai akiulone ngai andombathi none ngo basi wathi ngakwinia alisingewa kana peni nene nayo nyembe no yembume and from nowhere ngai imagine akomiena na mukaninete na naambio nenga wambathi that is how I began singing naambio nenga wambathi ngakila sia nili unge wathi waambia kwina muto kana ngo kila ingi nine katika harakati supe wathi ninete Yesu atatenda nekale ndini yite wene lalaki twepeni kila yuthu kumaju ndikule you what do I do nana yanga imuno no kiena kulwa ni mambo mangapi Yesu aliyokutendea mbona una mashaka mimi Yesu atatenda tena no kila na studio na thina very simple song na winie wili ni mambo mangapi Yesu aliyokutendea mbona una mashaka muamini atatenda tena na angaia so mbosia na bibwa uwe so thelana na itunge angaimo be at least na manie ali stages na angaia mbete yake na naendeana muthuku mangaina naendeana kumwina na mbathi sia kwela nini tendi kuisifu lakini na mbathi sina maweso no kwa salama ni salama na nani na kwiwane mwana numete hospitali nitembere ba masangaini neno kangweta ketaune keuo mwana akwa ni natia Jehova ni salama rohoni mwangu anaina ni salama so yundi kwina wathi wa mapeto inge na yue na mbathi sia no yuto neno wow ni namba I think 10 kana 12 something yes hai ano niende yo na yende shoot na yue mbathi siaku ve collab mwine te amundu kana ve collab mwe to wathi umwe nie na madam mwendi ambe ya wini we wathi usu twinite na musani wita wa Pash Mwendwa Pash Mwendwa yes Pash Mwendwa no usu ndine tonge okay na no ne kama sababu ma collab lakini timu no tinendao kwamba kwina talose kwamba kwina wewe namba kwina talose yui what lose atona wo fachao yu nini nenda at least andu mambo manakana lose no aine yes iwambo kwina
tio thuku kwika collab ni nzio na in future no ngithani ikiwa collab lakini ninendao kwamba kwina talusi ni kana at least ni ungamio talusi. Okay. Na yu zioke kukulie ikwithitwe mondwano ma COVID. COVID tamwini na tamusiei na tamu Kenya COVID ni na ku affect in any way. COVID ni affected na nzia mbingi muno Robert ni wese nundu niwe wese wewe yakanda byange COVID at least ni twanenie simune na nako tabia lost my job na isi we wako through COVID. So I've been working for the last like 11 years na COVID gena bita na wea lakini natiwa na Yesu na COVID need to affect it in so many ways no kino chambe kuingwa cash flow in so many ways because kwethia you kuona mawombo kuta mundu kwiseloko na kekati COVID kendo kekitha kenekeka lakini matei manga imethitwe mevo na Biblia yetu ya kananga inda abinga momomwe ndale momo satani abinga momo ngainda le akopingwe yakatelesi akakupenya go through it all yini nekalawa kwe mwaka ndena uyani but God has been so good and faithful to me. How secret ichao secret ni wikala Yesu ni nakumotabya mathina mako we are the na kwatu any stress mbingi muno na kulia now how am I going to make it what am I going to do my son was there by that time nisanga yunikata inde labu ya wathelilu nyana nalika katika real estate na mbiyota properties marketing yenda kamene yaba marketing yenda kamene yamba kuma na iwese be mwini kana be musani mwenzako twanya kwitha COVID yoka nundu itunethiwe tuyona COVID yoka makanisa mabingwa na ndu yitwa pandu aini makwatwa na depression na depression na stress mbingi muno ndu we have bills to pay la especially kwa mundu lote ka kindu kingi kanotegemea wathi nyino nase kumelana alikile wathi ni ndia alikawathi ni kwa tembesa wathi nundu alika ministry ni wathi na akili ya wende to solve mbesa then you'll be very disappointed nundu many other times ukisaka mbesa sunu to maulio kuikwata kano keto obandu kathiuka ina no yumaluka wiwa ene wangilile na kuseizwe umeta konu umeta nisiambonywa bangali na yambonywa imbe ona mauta ni thina nukuona ndo mabandi so isu ni challenges ila tuweka hata tokomana ana sio na necho ni amundu kethani walika winini utayengai na kelake nengo ngai ukunengete na wathi bandu na waema kuona ku appreciate wa ndukakwengo ngai ni uona ndukalalamike ngai ni uona chuweka mundu no tona leo kuona lakini ngai ni uona na ngai ni wailo kutumia ngungu in so many different ways kona ngai akunenga mbesa in ways that you could not even think ukasa kwetho na nduli likana ngili 5 wesa onewa bana na ndiye kiango yakwa binika ndikakoneke ni amotho kumawia wangai lakini aini tukuna wa mononga liko nisu ne utono matavyata nundu wise matavya ngameati aini enzangu kana thoko mienzangu especially ati tukaneka ministry ya wini in as much as no tuko mangai nsiane ya wini no sio with no ndunge wa kwika nika not utone kuiki maisha ma day to day utekwe kwatia wini wini ni mbesa video ni mbesa audio ni mbesa then when the dancers ni mbesa kila kitu ni mbesa ona mwasume na thina ningi ona dancers mayo need yo mbesa onamo so kila kitu ona venues ni mbesa everything needs money na nyino encourage mundu amande ondweke ona Paulo ni matuma malanda mumeta hata tents kitu tumeta malanda yes ni matuma tents na maithuko mawe awanga so nyendie mundu nekale bubu wetele mana umetune otwetelete mana nyendie kalabu ningukwata kamutita mosa ni mwekane kone kwete kuuka angwete Jehova ndukathime nundu yuwe kalu iso twika mundu akubeka kwenda walite moko newe kwe no we ambia kuibisha sito yangai biza kwithano mambo kusata mundu we serious ni isu ni advice nzio muno wanenga asani enzako alame katika industry na nikwatia musani ulo twithukisie ni wewa advices wa watu nenga
Na you twende no minokilelia. Yes. We watu tabia watu yawe na mbadhi 10. Tuo. Unantizini 10 kana 10 na no sio na YouTube. You kia studio. Kila kiiko. Kiende na kubya. Iye twena ndakame ya Yesu. Ndakame ya Yesu. Ila yetikie kaivale. Kondo ana esito. Ai konde mubosi. No masamedia. Ai ndio masamedia. Yetekela. Ndio masamedia. Na masamedia ke kwa sangu, ke kwa sama. Wewe mashabiki mwetu menda au samedia. Unaenda ndo nenga mundu yonde. Umusamedia kende. Metele. Meanwhile medu kisi salama. Ni salama, 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 ni salama, rohoni mwangu. Si YouTube. Sawa. We watu tabia watu ya be collabo, wiki to collabo imwe. Bengi to ko expect. As of now, di collabo ni nambo panga. Ya onandaka me ya Yesu nendo meshoot, ndilanda meshoot, nendo meshoot niyo weka. And then from there you nende no panga collabo. My next song no nenda ka worship. Uyo ni more of kamba song uyo ukete. Kwa my next song nyu te kanda kama ya Yesu ikethia ni worship na nienda worship yusi nimeka na collabo ngayetekela na you one wa mwanya wiki collabo na mwini umwe o kambani. Okay, utumanzia u ai ni mo kambani ni matambuite matotanguliye athukumanga imena mauta na ndiku yabe umune kanake kanongende kanake no at the end of the day no ando no kunena manena na makegwa na makeka collab undi kuyaka nape umwende kanake lakini wewe ula wende twasi because ndo wali wangania nyene imagine yakangutabye pateche ndikana pate atakareta nye mwani ni manengete ndayebi tunene purity kare kateko standite inendete mbathisi yake Wilberforce ninendete mbathisi yake Kasolo no take over ndo take it over ninendete mbathisi yake pyu aya John K napenda John Mbaika napenda nyimbo za ko ni free ndi mundu ndeka nake ndo ondene mangathima na nethikise mbathisio ondene mangathima ona langi ya shabiki waku umwe etela collab na mondo kwitwa Wilberforce Musyoka kana mawiselo kwanza pe wathi wa mielo wina mawiselo winisa wina ngaiya metho ngakulia yena metho madithie so nyene ni wa on the maingathima ndo nela ndaina na masia senge wo maingathima na so in future ni open kweka collab na any of them. Okay, if need be kana twakwatiania na you shabiki wetu no kukulia tutonyo kwithia hapa katika social media accounts. Katika social media accounts? Katika mtandao wa kijamii wetawo? Wa kijamii. Facebook yakwa ni Lucy Mwikali. Na nina page yita Lucy Mwikali Ministry. Katika Twitter ni Lucy Mwikali 254. Na katika Instagram ni Lucy Mwikali 254. Katika YouTube waandika Lucy Mwikali wona yako ete Lucy Mwikali songs. Bathi sebusi onde. Na we watch, share and subscribe. Mwikali obini ya red Yesu subscribe. Kauka red kabinyiwe kata ni black. Tuongelange subscribers. Iti isikana na makilia maende no watch makomana na advert bau. Makilia maende makilia mwende no watch muko na advert. Muika akile no ka 2 seconds. Ekaika vituke mwa. Na TikTok. Tuko ya TikTok. Ndio ndani TikTok hizo. Niona kila mundu adhami TikTok. Ndio kile TikTok. Nice ni create TikTok ni director wako weta Collins. Kolo create ni create TikTok mwa. Aku TikTok ni mambo melika. No ngona ndo ma TikTok ite lakini lika tu ya ku. Tuko mania TikTok. Aku ni likilo na ninge tuko mania ku mambo TikTok. Na yinde tu yakuya muthia hiyo. Utongo tabia mashabiki maku hata haka no tabia mwithukisia kana mwilo ile utona kwitha aende no twiloela withita akwisila mundu azu wesilie utongo mutabia hata mwa nyekela ndo nakutabia musiaisia mundu wisilite mundu tasu nesilile kana wange tofauti nundu akangutabie Robert bailo ande ando mesela mundu mebinya muno nikutabia kana it is not yet over yani ngainda nambo minana naku as long as we ungu asua na withayo na ndwimuku God is not done with you.
inenge binya is strengthening no yenenga binya na kiu uwe undergo iteki kuumiti at least share na mundu eka kukiya nundu kwa kuiya nyene cyano meise muno na chandie yake taukenene muno ngone yakwa so nusio kushare nusio kuelesya no mando mundu omwe confident umwelesi upingwe ngono ndu by doing so no ambe yobo ngone kwaku no ambe yobo no kukwata karenje ya unena taungo nena even though munde no na break na it's not unlike me bendi break yanga au ndise but it is okay and it is allowed na ni kawaida no sio kutokalika na kula Yesu tumite kwa be encouraged numena kana it is not yet over na ngaiyo na mubango museo na kwa mundu lo bangite kuthikwe kamwana mundu nai mwanga indakatete kwetikela gaina bindu wake na isu na bindu wake otwike utumani wake na iwe sebe mwibukesia utona kwitha ukwibukesia no kwithia ndesi maybe no bituka no komania mundu mamuthembosu na no kukia maybe no kukia thia report atonya kwikata ikenda withi wo kwatia kana withi wo bikia munene. Okay, kindu chambe amina kubitila mundu ni mamuthembo sukila nyendo no tabia mundu kindu chambe semba wenda hospitali at least semba wenda hospitali kana polisi utane sombikia nundu nuto nombikia masama bitukie no kaza kwitha by the time tu wenda hospitali tu yasele na ndukathambe at least ndukathambe na semba wenda nearest police station na hospital immediately amino bika polisi no twa chao no twa hospital at least before 72 hours sisi medane tatu utwa hospitali wenda polisi utwa hospital either of the two can work no wenda hospitali no katwa ukati polisi kana ukai polisi alafu with hospitali ukwata evidence and then from there now no tumane ndo tunakweka from there now somebody can reach me na ando mai kwatwa makeke wandine na kesi kambia na yu maile odhiba okay etha ndo tonongwa katika mitandao ya kijamii ni na mbela ni thana yo na nini kaando counseling on top of that no ndwa not necessarily andwala mesilite katika sindu cia muthembosu na ndiko yene muthukomi wangai so muthukomi wangai ndako mawo ya wonde kuni namba ya simu ila nene ngai ando nayo ni 07 kani sisi ndikanenga the wrong one 0742 087 300 ningo tongilila ingie 0742 087 300 wangu ni andini wanambesu ni tukwatiania na tutonyoma na tutonotethania hata sawa na yu mwibukesia wakwa ni twende na uminukilelia kilungu kitu kitawa ekaitu nene na umundi twi na musiai na muthukumi wa ngai na mwini mwendete muno na ina ukewomo museo muno ku etha ina mukulio kana be undu twona kwitha maybe ukwendo changia thi katika YouTube channel yetu itawa ekaitu nene na witha uikwata program ino katika Triple P TV na nimukulia twikala ni bamwe na tuendea no to support pio na etha be mundu ina kukulio katika comment section dukolo no weta nita wenyu kana mwina kwa Robert Mwe aka kamwana kokamba adimeka imono wengai na wimunene wengai na wimunene ndulinganitha wana kendo wimunene kwa masito ni twalusi mwikali na ni muthocha mwiloele channel cha ekaitu nene katika social media sionde ona YouTube ekaitu nene